vodijo do modrosti. Razmišljanje, to je najplemenitejše. Vzgoja, ta je najlažja. In izkušnja, ta je najbolj neprijetna. Brd Street Boys so glasbena skupina, ki je nastala za potrebe glasbene spremljave na uličnem pikniku. Fantje in dekle z Brda se bodo danes predstavili tudi širši rovtarski publiki. Zaigrali bodo skladbi Metun in Feeling Good. Pa da vidimo.
like you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Dragonfly out in